Umurongo Nyarwanda TV twongeye kubaha karibu, mwaramutsikanya amahoro y'Imana. Tubifurije kugira icyumweru cyiza, icyumweru cy'umugisha, icyumweru cyo guhaha, cyo kuronka. Rwose ni karibu kuri chano yanyu ari nayo yacu. Ubu rero turagira ngo dusabe abagira neza. Ubu ngubu tuzinduwe no kugira ngo twinginga abagira neza. Banyarwanda bagira neza, abantu muri kudukurikira, ni mutabara umwana utuye mu murenge wa Muko, aho ngaho ni mu karere ka Musanze. Uwo mwana yitwa Umuhoza. Ni umwana muto afite imyaka 12. Ku myaka 12 arera barumuna be babiri. Ababyeyi be babo cyangwa se ubwo no kuvuga ba Muhoza n'abarumuna be barafunze. Umwe afungiye mu igororero rya Musanze, undi nawe ari hehe? Ari muri Transit Center ya Musanze, hariya nyine muri kariya karere. N'abana babayeho nabi, ku buryo rwose umuntu wari we wese wabafasha, wagira umutima wa kibyeyi, yabegera akababaza uko babayeho, akanabasura, akareba mu nzu yabo ikirimo n'ikitarimo, akabaza ibibazo bafite ku ishuri kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza nk'abandi bana bose. Muzi yuko gahunda ya leta y'u Rwanda nuko abana bose biga, abana bose bakaba mu muryango, abana bose bagahabwa indangagaciro zituma bakura bafitiye igihugu cyabo akamaro. Abo bana rero rwose ndabatabarije. Bakunzi b'Umurongo Nyarwanda TV, mushobora kureba, hari ibyanditse ku Gihe, hari ibyanditse kuri Tarifa Rwanda, mugasoma ibibazo abo bana bafite. Bariga, ariko kwiga ntabwo biga buri munsi, biga iminsi mikeya kugira ngo babone nuko bajya gusaba, babone icyo bararira. Mukuru wabo iyo myaka 12 niwe ubitaho, akareba uko yajya kubasabira mu baturanyi, ariko ngo hari umugira neza baturanye nabo ubitaho, ariko birumvikana yuko nawe ubushobozi bushobora kumubana bukeya, ukamubana bukeya ku buryo atabona uko ahora abaha icyo kurya, icyo kwambara n'ibindi. Ku mafoto agaragara abagaragaza gashiki kaba ku gakuru kambaye uniform na bodaboda ni za nkweta benshi mu bakunzi b'Umurongo Nyarwanda TV barazizi, zikozwe muri plastike, mbese wavuga yuko ari inkweto z'abakene, mu by'ukuri abantu batishoboye. Ubwo rero uwagira ubushobozi akabona uko yabafasha, rwose pe akora ibishoboka byose abasuri. Gahunda ya leta y'u Rwanda nk'uko twayivuze nuko abana bose b'u Rwanda baba mu miryango, bakabaho biga, bakabonera ifunguro ku ishuri, bakavuzwa, bakagira uburenganzira bw'ibanze bwa muntu. Hari imiryango myinshi iharanira uburenganzira bw'abana, harimo Krado, harimo Tumurerere mu muryango, harimo imiryango myinshi, NGOs nyinshi zitandukanye. Ubwo rero ni ngombwa yuko abo ngabo nabo bareba uburyo bafasha abo bana kugira ngo babone icyo barya, babone icyo bambara, babaze niba nta bibazo bafite ku ishuri bijyanye na minerivare, kandi birumvikana yuko bitabura, hanyuma babiteho. Se ngo yafungiwe niba ari ubujura, nyina nawe afungirwa ibintu nk'ibyo ngibyo. Bivuze ngo abo bana baraho ntibafite kivurira. Mutekereze yuko abo bana bamaze imyaka 2 bibana. Bamaze imyaka 2 bibana muri iyo nzu, uko bigaragara ishobora kuba imeze neza, ariko nayo nuko wenda bayubatse vuba. Ariko sinzi uko ari cyo umuntu ayiririyemo. Abo bana b'u Rwanda barabaho bate? Turasaba rero ngo inzego zibikurikirana, zaba iz'ubuyobozi bw'aho ngaho mu murenge wa Muko, zaba iz'akarere ka Musanze, zaba inzego zishinzwe kwita ku buzima bw'umuryango nyarwanda, no kuvuga Minisiteri y'Umuryango n'Uburinganire, bakurikirane barebe yuko abo bana babona icyo barya, babona uko babaho. Kuba ufite imyaka 12 ugatangira kwita kuri barumuna bawe bamwe bafite 7, 3 gutyo, nawe ubwawe ntabwo uba wiyitayeho. Uretse n'imyaka 12 n'umuntu ufite imyaka 18 yo bita ko ari y'ubukure, burya yatangiye kugira inshingano nk'izo ngizo atarashaka ngo agire byibura imyaka 21, mu by'ukuri hari ibintu aba atari gukora neza, nawe aba akeneye yuko afashwa. Turabasaba rero bakunzi b'Umurongo Nyarwanda TV, abatwumva, iyi video muyirebe, muyisaranganye, muyigeze ku bandi, abo bana batabarizwe. Mubaze inzego z'ubuyobozi muri Musanze no mu murenge wa Muko icyo zakoze kugira ngo zifashe abo bana. Nta kuntu abana nk'abo ngabo itangazamakuru ryaba ryabamenye, ubuyobozi bw'ibanze n'ukuntu iki gihugu cyacu tukizi cyubakitse mu nzego, batabizi. Se niba babizi babikoze hiki? Abo bana barabateganyiriza iki? Ikintu cyaba kimaze imyaka 2 hanyuma bakavuga bate yuko batakizi. Ubwo rero ni icyo ngicyo twagira ngo tuzinduke tuganiraho, tubasangiza ku bibazo by'abo bana b'u Rwanda bafite. Nyamuneka abantu bakurikira Umurongo Nyarwanda TV, rwose turabasabye mukora ibishoboka byose, abo bana mubafashe, mukurikirane ikibazo cyabo, babeho nk'abandi bana bose b'u Rwanda, kuko nabo ntawamenya ejo mu gihe kiri imbere nibo bazaba
bahekeye iki gihugu, barerera iki gihugu. Turabashimiye rero, dusaba atarakora subscription kubikora, kugira ngo dukomeze dusangire ibiganiro bibera muri iki gihugu cyacu, mu nkengero zacyo no kure. Mugire icyumweru gihire, turabashimiye.